Lishonile Mbukeli anguvusele tindzaweni telwimi lwesiswati ngitethula bukhoma ngise Auckland Park eJozi etindlini tekusakadade SABC. Sibonge Mbukeli ukuthi ukhethe thine nati lethamba yembili lomuhla. I think there's room for negotiation because Trump will also not want to hurt American businesses here under the pretext of we want to sanctions because of white genocide. Labanye bahlati bathi leli lendetaba letiphathekako tekuguqula umcondvo welemelika. Sizulile sambuka sangamtholi mara after that lapho sesi utholakele khona lapha simbuke khona. Umndeni waTinana Ntimane lobeka neminyaka lengama-51 usele udvumatekile kulandzela kutfolakala kwesivumbo sakhe sesonakele esibhedlela eTonga. Labanye bahlati bathi leli lendetaba letiphathekako tekuguqula umcondvo welemelika. Mengameli Cyril Ramaphosa uhlangane nemlingani wakhe Donald Trump eWhite House. Ramaphosa utichithile tinkulumo letithi kunekubulawa kwebalimi labamhlophe kuleli. Mengameli ugcizelele ukuthi leli lifuna kulungisa budlelwane lobuyedlako emkhathini walamave lamabili. Dr. Bob Wekesa lovela ku-African Center for the Study of the United States uthi-ke tinkulumiswano tekuthengiselana tiyoba khona noma kanjani njengoba-ke Trump angeke avume ukuthi tinkampani tasemelika tivalwe kuleli. Uthi uma kuvalwa leto tinkampani kuyolimala nemnotfo wasemelika. I think room for negotiation because Trump will also not want to hurt American businesses here under the pretext of we want to sanctions because of white genocide or farm murders or land expropriation. He'll look at companies such as, the tech companies, Google, Microsoft, name them. Yeah, if you hammer them, you're actually running counter to US interests, although the argument might be that these companies ought to have their bases in the US. On the other hand, at the same time, going back to the delegation that went to DC, these are people who are going there not because they love South Africa-US relationship very much. They are there looking at their business interests. And this will be perhaps the interlocutors. In fact, this suggests that South Africa-US diplomacy going forward will not necessarily be undertaken only at official state-to-state level, but through back channels, what we call track 2 diplomacy, where Trump's golfing buddies and business associates and friends of long-standing will play a role. Bonke sekuphothulilwe lawa ngemavi amabhalane jikelele we-ANC fikile Mbalula achaza umhlangano lebewuke ngalabove emkhathini wamengameli Cyril Ramaphosa namengameli welemelika Donald Trump. Lo mhlangano uta ngemuva kwekungaboni ngaso linye emkhathini walamave lamabili kulandzela tikhalo tekubulawa kwebantfu belibala lelimhlophe ngebunyenti nekuthathwa kwemhlaba wabo. Tinhlangano tembangave tibe nemibono leyehlukene ngalomhlangano. Kulandzela kudvonsisana kuletinyanga letimbalwa letindlulile umhlangano wayitolo ube ngumhlahlandlela kulobudlelwane baleli nelemelika. Akhuluma ne-SABC mabhalane jikelele ANC fikile Mbalula uthi lo mhlangano ube yimpumelelo. It took the head of state to go to White House to sit down with President Trump and to put the record straight. Nanoma kunjalo akusuye wonke lovumelana naye. Sikhalo sa Trump sekubulawa kwebantfu labamhlophe ngebunyenti sibe ngidzaba mlonyeni njengoba silandzele isithombe lesinyakatako lapho kubonakala khona umholi we-EFF Julius Malema ahlabela ingoma lethi Kill the Poor. EFF sewuhlolile lo mhlangano ithi bowugcile kakhulu ekucikeleni phansi le nhlangano nemholi wayo kunokuthi ugcile ekuqinisekiseni budlelwane bakuleli nelemelika. We are going to continue to chant kill the poor, kill the farmer. We are going to continue to pursue constitutional and legislative mechanisms to expropriate the land without compensation. Liqembu le-MK lithi mengameli wokufuta achaze ngelidzaba lokutholakala kwemali yelihlobo lemadola eplazini lakhe iphalaphala nga-2020. Le nhlangano phambilini yacela uhulumende wa Trump ukuthi usete kuphenya ngekwebiwa kwemali lebalwela ku-$580,000. What you have there sitting next to Donald Trump is a fugitive from justice. What should be happening is that they should be prosecuting him and letting him and asking him to actually respond as to how was he found with all those dollars in his couch.
iFreedom Front Plus ethina noma ngabe bakhulumile ngetinvo letibucayi letitsinza leli bekumcoka ukuthi kukhulunywe ngetindlela letitawuletsa lushintsho. South Africa was exposed last night before the eyes of the world as a country plagued by violence, with a struggling economy, collapsing infrastructure and widespread stagnation. Takamuti takuleli tibe nemibono lehlukene. Sikubutile mbukeli ukuthi kulandzela umhlangano wamengameli Ramaphosa na Trump ingabe kukuhleli njani kubona inkulumo yabo emoyeni bancagana ngemagama. Uphendvule ngalendlela. Muhle kakhulu ngempela mina ngoshayela izandla ngoba akusizi ukudosisana ekubeni nidingane egcineni. uRamaphosa umbambe kahle uDonald Trump. Cacile uDonald Trump akalaze lizwe umsasazi uthatha yonke into ethethwa hamba eyoyenze yakhe. Ngibone ukuthi mina ayikahleli kahle bekumele ukuthi namongameli welive ayichaze kahle ukuthi bugebengu kuhlasela wonke umuntu lomhlophe nalomnyama. Akukho nje lenkubonile nje lebe kumcoka kuya kwa President Ramaphosa le America. Ngikubonako nje kulomhlangano nje kucinzelwe ekuthini abantu abamnyama vele sawuhlupheka uma kunje. Mina ngithi kuyabonakala ukuthi kutawuletha itselo letinhle ikakhulu kuleli live lonke jikelele. Kwangathi kungachubeka lamave abambane abemunye achubeke njalo. Lona umbono wembukeli iSABC ethe Facebook ukuthi iphendvulela ngawo. Kusebenta lokunonophako kutepolitiki sekholele ekuchitshelweni kwemthetho wetekunikelelwa timali kwamacembe etepolitiki eParliament kuleli viki. Ngikusho kwenhlangano lengendi inzuzo My Vote Counts. iParliament iphasise lo mthetho nanobeke kusalinzelwe sinqumo senkantolo lephakeme yaseNtshonalanga Kapa mayelana nekudzalulwa kwayo yonke imali lenikelelwa emacembe etembusave. My Vote Counts isishaye ngenhlanekela lesichibelo salomthetho lesithi ke emacembu asatawudzalula imali lingu 200,000 noma rand bese kuthi ke imali lesetulu lenganikelelwa emacembe etembusave ngu 30 million noma rand kusuka ku 15 million. Ngendinzuzo My Vote Counts ichithe umthetho lophasiswe iParliament lochibela kunikelwa kwemacembe etepolitiki kuthi angemukela umnikelo wa 30 million wemarandi kanzi bekungu 15 million wemarandi ngaphambilini. We understand that politics is expensive, right? Parties need money to operate and to fulfill their roles in a constitutional democracy. But there has to be a balance between the rights of people to know who funds parties and to limit the influence of private actors in our politics. Sihlalo welkomiti lelibuketiko lasekhaya Musa Chabane uchaza kabanzi ngalokutawulandzela. Now that the Parliament has passed this a draft resolution, it will be submitted to the President for him to then consider his process and the team in terms of whether the amounts that have been carried by Parliament are sufficient for political party. But I think he will look on various aspects in terms of the Electoral Amendment Act of 2024. Kunelibito ke ukuthi iPolitical Party Funding Unit IEC iniketwe emandla ikugadza emacembu langadzalula imininingwane yawo yetimali. I think and hope that these deliberations will begin to look at the two, that is the commission or is the EMB the right institution to implement political funding, so that political funding must do its work outside the interference of whether the political party has transgressed the law or not. Kusenjalo, iIEC itawuhlangana nemacembe etepolitiki enyangeni letako. Umndeni waTinana Ntimane lobekane iminyaka lengemashumi nakunye usele udvumatekile kulandzela kutfolakala kwesivumbu sakhe sesonakele. Lesivumbu sitfolwe ngemaphoyisa esibhedlela eTonga eNkomazi eMpumalanga. Ntimane ubikwe njengalolahlekile kusukela ekucaleni kwalenyanga lesetulu asigulane kulesibhedlela. Ngikusho ke kwemndeni kanye netakhamuti bathi lapho sitfolakele khona sivumbu bese babuke emahlandla aze aba mathathu. Indvodzakati yaNtimane ithi bafuna kuthathela lesibhedlela tinyathelo temthetho. Umndeni sowucalile kwente emalungiselele emgcwabo lokukulandzela ukuthi kutfolakala isithumbu saTinana Ntimane esibhedlela. Kubikwe ukuthi isithumbu saNtimane lebese sonakele sitholakala eduze nendzawo legcina emangcoliso ngekhathi esibhedlela ngemva kwekuthi afune amahlandla lamanengi. Indvodzakati yaNtimane Bongiwe Ntimane ithi badzinga incazelo levakalako mayelana nesimo senina.
Maybe 5 times sibuyele esibhedlela siyozuna emahlathini sangamtholi ngethi 13 May sabuya nemaphoyisa abo 70 something nemaphoyisa ne-community. Umndeni usola ukuthi kwaba nesandla semfene. Silube 2 1 sasi 2 nangikhona lalala lekhona ene lokunqakako sikunzuliwe lapha simthole khona sinzulile sambuka sangamtholi mara after that lapho sesi utholakele khona lapha simbuke khona. Takamuti tisebenzi kanye nemphathi wesibhedlela kufanele bachaze ukuthi kwendekani. Sine simphathi semangweni ngilokuthi isecurity beyikuphi umphathi isibhedlela ukuphi umsebenzi wabo ngalamanye amagama kusho abawadi bonesi basesibhedlela bakuphi leso sikhathi kutholakala emakwethu alahleka kanje. There was a missing person that was reported. They contacted the family and indeed the family identified the lady as Judith Dinana Ntimane, 51 years, and a case of an inquest has been opened. Umndeni uhlela kufihla umufi ngelisonto. Kuletinye uMasibiya ititolo. Umndeni walobeka ngumabhalane jikelele we-ANC Youth League Sindiso Magaqa ukholelwa ekutheni ungagcina utfole impendulo ngekushona kwakhe ngemva kweminyaka lesiphohlongo. Wemukelekile mbukeli esigabeni sesibili setindzaba tesiswati uma utsandza ngena khetse kahle tisekhona hlala nathi. Umndeni walobeka ngumabhalane jikelele we-ANC Youth League Sindiso Magaqa ukholelwa ekutheni ungagcina utfole impendulo ngekushona kwakhe ngemva kweminyaka lesiphohlongo. Lokhu kulandzela ukuthi lo yedwa kulabasolwa labane atshele inkantolo lephakeme yaseMgungundlovu ukuthi uhlela kushintsha kuvuma kwakhe ekutheni akanacala abe ngulona elicala. Sibusiso Ncengwa uphindze wafaka sicelo sekuthi kuhlukanise kuthethwa kwaleli cala. Magaqa wahlaselwa ngesikhathi aphuma emhlanganweni emzimkhulu nga-2017 kanti ngesikhathi yahlaselwa kwalimala amakhansela lamabili lamasikadi. Umfowabo kaSindiso Magaqa ulwazi uhluleke nokuzibamba izinyembezi uthi leli cala sekuphela iminyaka liqhubeka lokuphathe kabi umndeni ikakhulukazi umama kaMagaqa osekhulile. Nokho umndeni uthi kunenhlansi ethemba ngalolu daba ummangalelwa wesine kuleli cala uSibusiso Ncengwa owaqala ngokuliphika icala manje usefuna ukulivuma kanti futhi usefaka nesicelo sokuthi icala lakhe liqulwe lodwa eceleni. Happier today just because we are seeing that things are going smoothly. Things are going smoothly. And I chose him for he's not happy. He's restless. He wants to speak. He wants to speak. Abasolwa okukhona kubo uNcengwa owayeyiphoyisa Sibonelo Myeza, Mbulelo Mpofana nomlungisi Ncalane babhekana namacala okubulala, ukuzama ukubulala, ukwakha itulo lokubulala nokutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni. Umndeni wakaMagaqa ufuna futhi ukuphenywa nangezinsolo zenkohlakala kumasipala wasemzimkhulu ezenziwa nguMagaqa nabakholelwa ukuthi khona kwaholela ekuthini abulawe. Okumangazayo ukuthi akakaze bekhona umuntu obanjayo kuthiwa nangu umuntu wathatha imali okanye nangu umuntu wadla imali kodwa kona imali yaziwe kona bake yaphuma esikhwameni sikamasipala kodwa akabikho umuntu ayoma ngaphambili emaplangweni abuzwe achuchiswe agwetshwe. Leli cala lihlahlele umhla ka-6 kuJuni kundaba ze-SABC ngo-Ayanda Mhlongo eMgungundlovu. Sihlalo welkomidi letemafa Dr. Joe Maswanganyi sewexwayise ngekuthi akusukwendiwa tindvo kuhulumende ngenhloso yokutfola livumela. Lokhu kulandzela ukuthi kuthiwe kutakwenyuswa ilevy yemafutha etimoto enkulumeni yeluphakelo temali lolwetfulwe yindvuna yetemafa inogodongwana eParliament itolo. Leyo levy ayikemukeleki kuletinye tinhlendlo. Bosihlalo labasihlanu labavela kumakomiti lahlukene eParliament lababuke tetimali bacatulula uphakelo temali lwa-2025-2026. Indvuna yetemafa inogodongwana iphakamise ukuthi kukhushulwe inthengo yemafutha lafaka ekhatsi idizili kanye naphethiloli kusuka ku-15 kuya ku-16 cents. Promote a situation where we don't want the public and the corporate to pay taxes. It will not be right that every time the state talks about increasing a tax, we encourage protest. Lolu bekuluphakelo timali lwesithathu loluphakelwe ngugodongwane
ngenyanga endlovana icabinet amanga ibe nesivumelwano ngekukhushulwa kweVAT nga2%. Kanzi luphakelo imali lwangenyanga endlovu lenkhulu inkantolo yangenelela ukuthi ingakhushulwa futhi iVAT nga0.5%. Subject to the amendments that Parliament has to make as part of the appropriations process and so on, the parties in the GNU will support the budget ultimately. So it will pass. We will not have this scenario where the budget doesn't pass. Lokukhona kuya embili ukuthi kutholakala indlela noma imihlahlandlela ekusebenzisa kahle imali. We are going to make sure that whatever the next engagement we have with any international investor or domestic investor in future, the story South Africa has to tell is that ultimately we are reviewing our expenditure to make sure it's aligned to priorities. Nazivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Asasijike kancane embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tipi kule damba embili kule phuma embiteni kuligwalagwala FM. Tishonile Sibu. Alishone mlingane ke ekhaya namhla ke ehlelweni Rebecca Stawubaka abantu lohambo lamengameli wakule 11 lasemelika njengoba ke bekazana emhlangano ngamela semelika mnumzana Donald Trump kuba usingabe lona emhlangano ube imbumelelo noma abandi indzaba yenzela yemafutha etimotela ifuel levy letfuleke indvuna yetimali inogodongwana ngalesikhathi ke etfula liphakelo etimali elangene la itolo siboleke indlebe emlaleli sukela nyana ngo6 kuya ku7 FM kuhlelo letiphuma embideni nizaba hlemlingane lisimba lakho egoli sihlangana ngalokudako mbukele ekhaya Tingako ke lebe sikuphathele tona lomuhla thola letinye kusasa endzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako kanti ke ngensimbi yesikhombisa kunetesixhosa kuyo lenkundla ungaphuthela simo selitolo ngemva kwetitolo nanto zakhe Mathebula busuku lobuhle ngwane. Ngetela ngena zabatalo kanjalo ngetela ngena so simo selitulo kanti ke masibuka sithombe sethu kusihlala namuhla mabuka ke cishe ekhathi lelive ngalo lomhla likhombisa ke kubalela kepha ke mawushe etfunzele eTheligune limbonye ngemafu kanti ke ikhona nalemvula lengumkhiva nelapha kuye ke la 30% kanti ke uma sichubeka sikubukela naselangeni la kusasa solo lichubeke njalo nekubalela kanti ke sase kuseni yawuba khona ke lonkungu lokhombisa ke khasa pass mabuka ke tifunzeni leTheligune kanjalo nasempumalanga yelive ngalo lomuhla kanti ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service kusihlala namuhla likhombisa ke kuguba magagazi mabuka ke lwandle kakhulu kade tifunzeni leTheligune kusuka ke esifundeni kwaZulu Natal iEastern Cape yofika ke eWestern Cape ngalo lomuhla kanti ke uma sichubeka sikubukela ke la emazinga ekushisa ukuthi emenjani masibuka ke la elangeni la kusasa masibuka ke sifundza eGauteng mabuka ndzawo lefana ke la nabo Pretoria lapha ku21 eJohannesburg eSpring Sefernachen lipholile leto ndzawo leto kepha ke kawube kubanza ekseni ngayi0 ngale ke buCarltonville kanti ke eLimpopo ngalo lomuhla mabuka ndzawo lefana nabo liphalale lipholile ngayi23 kanti ke nasemusina mabuka boThoyando lapha ku21 eBekasfort ihlelo ku22 kanti ke Bilabila lihlelo ku21 kawube kubanza ke ekseni kanti ke sifundza impumalanga indzawo lefana nabo Sekunda kuyabanza ke ekseni ngaye ke la 1 ke pet customer dina libe lapha ku19 liphole mabuka kubombombela lapha ku22 24 isikhukuza kanti ke nasemkhondo nakhona lihleli lapha kuye ke la 19 sifundza kwaZulu Natal indzawo lefana nabo Kokstad lipholile leto ndzawo leto ngaye ke 18 mabuka Vryhead eMnambithe ePietermaritzburg lapha ku21 kanjalo nasePort Shepstone kepha ke kuyabanza ke ekseni uma sichubeka sikubuka ke la sifundza iEastern Cape indzawo lefana ke la nabo Nquba lapha kuye ke la 20 mabuka bokomani kanti ke kuyabanza imali itswaye ngaye ke la -2 mabuka eMthatha lapha ku20 lipholile leto ndzawo leto ke kanti ke nasegcebeka lapha kuye ke la 21 kanti ke sifundza iWestern Cape ndzawo lefana ke la nabo Vredendal elifuthumele ngaye ke la 27 kepha ke lipholile Cape Town nga21 mabuka ndzawo lefana ke la nabo George lapha ku19 mabuka Beaufort West lihleli lapha kuye ke la 23 kanti ke sifundza iNorthern Cape ndzawo lefana ke nabo Sutherland kobe kubanza ke ekseni ngaye ke la 3 kepha customer dina
libe lapha kuye-ke la 18 mawubona kubukhimbali kuyabanza-ke ekuseni ngaye-ke la -1 e-Uppington lapha kuye-ke la 0 ekuseni kepha futhi umale-ke nge-customer dinner kanti-ke sifunza i-Free State indzawo letifana nabo Smith mawubuka indzawo letifana nabo Vepna nangale kubo Fixburg bo Kronstadt kuyabanza ngaye-ke la -1 eBothaville ihleli lapha kuye-ke la 20 kepha-ke lifuthumale etindzaweni letifana-ke la nabo Sasolburg ngolelo muhle kanti-ke sifunza-ke i-Free State indzawo-ke la letifana nabo Tosca wehle-ke uye kubashoyizwanenehe kuVolmaranstad kuyabanza kuleto tindzawo leto kanti-ke ePotchefstroom lapha ku-19 lifuthumele kuleto tindzawo leto ngolelo muhle angisho ngithi kungako bengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle